ke ladap kelet no ngin sedang baca kemat ya ke badang abah kemat ngin pendap ya ka kamera mah bagi kemlek kan nu ka babakalam jutiang na namar ublay udan rekan Liberal tapi batai ka kateng channel hani ro ship batai ngapan ship shout out hani da nambar nga tem syang atip tagi jog itu ki HD boy ki jog ba alum ba trick ba oilo itu sweetie igal kasi nata tigi kasi igal matip tagi itu ngamte ini barit variate barang sedang barang redang subscriber li melapih dia bentar. Ready balap tak nggak yuk ini? Nggak subscribe ini tambahan lapnya. Alan movement speed is very nice. I can say that his movement speed is very good, and his skill name is Final Strike. Final Strike, SVRICK. Final Strike. It's not Final Strike. It's Final Strike. How many kills he got? I didn't even check properly. Oh, still 0. Okay. Kalau kumnya ti namarkan ni gagon jumi ngasih persyang mo. Masih cipuli. Ngapat itu gagon TM ngam kawang dual kayu semua arti. Kalau kita, karena kata daw, pun kita beri mata situ bakalaru ya kita. Tapi kamster mana kual tu ya semua cipuli. Mereka kita akan supi kenyataan mana kual tu masih cipuli ya semua arti. Ini yang ngaling mo untuk hati ngomong upat KM 87 bu usia like ni. Usia cipuli, usia artuli nang tapari uklam dulu usia yang sa cipuli. Temen usia cipuli uklam ay keluar kapa yang tu gagon kapa dan kapa sound. Nakal dulu sound tu. Usia yang sa cipuli ya sih ini pa usia ang cipuli. Hai, napabantuan drop you. Dadang duk ngali nu berapa. I'm really sorry. I am really sorry. Ba 7 HDBN. Yalah miss hai ti bhai. Suruh bhare dorale yu ke dam kururu ni. Sedih kita play ya. Đây cũng đi apa sini? Abel. Ini Pak Alan. Lek cũng đi là dapat kuat bantuan di pokil jonga join la dapat pila ni ka pila kau round the office nang jauh deh. Tapi la lai round ke join hang ni po wide muron. Maka movement si 13 pelat kan. Pet ini lok maha kaping try tu keluar lagi sepadan. Dela da kamu ingat pada la dapat kuat bantuan pada la dapat yuk bantuan hang ni ka wide muron. Join hang tu kasih legend bu ngam participate be hang tu ngadan be hang tu kasih legend bu. Pet yuk keluar yang ini ya. Kalau ambil berok kau itu kan. Blue criminal. Come on ba Alan, kerwit au round. Spray tank ru arkuli. Le you, meron nong tira ya lek kaya ko tu sia. Spray tank arkuli ru matadom. Player jungi am da PCR arkuli makrana ka M18 ki sisen asir ki ong oi tu bakala. Tang pilara de kita spray da UMP da M10 pla spray da M10 ta ka M10 tu la mo mendure da ka buli tu ka tu. Da pilara de kita ta rambut ki player ni le di kam karawat da trak ni la da. Ngam ju jelas ya. Jelas ya nu yang kada pipro nga celebrate lang kada jung pro pinat na ngale rumpat kiwi patit karam nga invite lang ipin kan na snap with balingan jelas. Why should I? Tang
kan kan berkata kami. I'm really sorry for getting angry. If it hurts you, then I'm really sorry. 6-0 iba dark side iklam karwet tang shikuliru balay iba dark side. Balay iba dark side hang tu iklam siat otang shikuliru. Dora calls mo po. I'm really sorry brother but ki jong harli wat ladam dan player ta kamut bansi. Right em smooth ngan saong yo ba smooth bet un hapan min o siya na ko again ni da upa ba join da ba yun hapan siya na kagil ta. Nataray ka baha akong tapi para lokparo mo attack pi ang kuno. Pa inila donet. Attack harli ini kill na bagi ang kuno nila ini ba smooth. Tama ban ngan ong ipi. Mania ka bangi poy huri-hura pa DM kadang habang ale sulu. Yele 1vs1 man ka bale to. Sulu ram dan play ngan le 1vs1. Nile. Taka daw persyang maban shim itu opportunity ha kapor mga don kamaro yele kay 1vs1. Makin la bay ban defeat yang aan nang tak yo bidan jon. Tabala dang ile. Uy. What is that? Did I just saw he give that guy headshot or something? Ani kulu walling dit la mi baro shimadan pili. Ay siya aping yung iba alan kamlong tang baila siya nagtangalak ng siya maliw ko guys ya itu ilayang ajo siap itu ilayang ajo itu deh labet sirang labet alan sirang labet bahaya sirang labet oh my god itu telah jenjang lagi. Aduh kami pilih gitu. Betul, lah susah aku keluar lagi. Oh my god. I come back. I know, Papi Pro, ngatep ay Papi Pro. Takadaw feel I come back.